Так, добрый день усім. Спадзяюся, што не збыт громко мяне чуваць, бо нешта... Окей. Як я бачу на шкале, мікрафон добра адчуваецца. Яшчэ раз прывітанне ўсім. Прывітанне ўсім шаноўным. Сёння мы паспрабуем узяць ажно два ачывмента ці дасягненні, якія мы маем. Зараз я вам транслюю акурат гэтыя два дасягненні. Першае гэта Swimming in Success, другое Profit Hunter. Чаму? Таму што заўважыў, што было даступнае адно з заданняў, якое мела понад 130 000 еўра. Гэта нам дазволіць выканаць Profit Hunter. У гэты ж час, дзякуючы тым, што ў мяне ўжо мноства гаражоў ёсць, па мапе разбросаных, конечно ж, то дзякуючы гэтаму, у гэты дзень, калі я атрымаю аплату 130 000, верагодней за ўсё, Swimming in Success таксама будзе атрымана. Таму спрабуем, так, все гэта закрываем. І пераходзім у непасрэдна ў саму гульню. Учора я трошки пакатаў без страма, аб чым я вам казаў таксама. Вось, спадзяюся, што сёння будзе трошки весялей. Я на фоне паставіў музыку. Калі яна вам падабаецца, канешне ж, каментуйце, лайкайце. Вось. Трэба тут у налады залезці, каб збіць мясцовую музыку. Необычнасць, должен быў звуки салона. Было ось так трэба. Грацыі музыкі, так? Інтерфейс, музыка. О! Нормально. Хай будзе. Так. За сторону садимся, каб паглядзець, в якім мы стане, ці трэба нам яшчэ паспаць, ці не. І я ўжо запамятаваў, у якім горадзе я зараз знаходжуся. Калі не памыляюся, гэта нешта на поўначы. Але, мажліва, і на поўдні, недзе там у Аўстрыі, у Празе. Валміера, не, гэта мы на поўначы у Швецыі. Так? Валміера, не, гэта ў Латвіі, каля Рызі. О, тут мы маем кат-сцэну. Кат-сцэну, і што ў нас па стомленасці? Стомленасці нам трэба паспаць, але трошки пазней, таму што мы едзем зараз кат-сцэну праглядзім. Гэта будзе першым крокам. Потым паспім, потым паспрабуем знайсці той самы заказ на 130 000 болей еўра, каб яго выканаць. Так. Мапа. І нам трэба сюди приехать. Едь безпечно. Скрыть вправо. Так. Калі не памыляюся, я ўжо казаў, гуляю на геймпадзе Xbox, вельмі добрая прылада, раю ўсім, калі не маеце. Скрыть вправо. Мне вельмі падабаецца, прям не тое, што заходзіць, а залятае. Учора гуляў у Евротрак сімулятор, ды ехаў па грунтовой дарозе. Руки трясліся, бо вібрацыя была даволі жорсткая такая ад гэтага геймпада, але слухаць вельмі спадабалася. Прям адчуванне такое. Я і з'яўляюся кіроўцай ужо 20 гадоў,
ці каля 20 гадоў, ну такое, ведаеце, калі па грунтовай дарозе едзеш і трымаешся за стырно, то Na rondzie zjedź а пасля pierwszym zjazdem. выходзіш з машыны, то рукі маюць такое спецыфічнае адчуванне, ведаеце? Вось, і учора пасля праезду па грунтовой дарозе з гэтым геймпадам, ну, адчуванні былі вельмі падобныя. Зноўку ж, калі гэта зразумела, што першы мой стрым мала хто будзе глядзець, і таму буду пытацца амаль у кожным стрыме пра Się prawej strony. невялічкую такую асаблівасць гэтай гульні. Сярод ачывак, якія маюцца тут у стыме, для гэтай гульні ёсць Pathfinder. Так, гэта як бы гэта перакласці там, ну, у пошуках шляху, можна і так, пошукавік шляху. Вось, у ім трэба абнаружыць 100% Na rondzie zjedź Daro. drugim zjazdem. на мапе. І вось што мяне цікавіць, як гэтыя адсоткі вылічваюцца, бо на мапе мы маем, вот як зараз вы бачыце, напрыклад, з правай стараны, так, спадзяюся, вы бачыце з правай, вот дзе надпіс Валміера. Вы бачыце, што мы маем там нейкі завод, Zjedź z так? ronda. Вось, ці ён улічваецца як частка дарогі, ці Skręć w prawo. агулам мне будзе патрэбна праехаць па ўсіх гарадах, па ўсіх завулках, па ўсіх Zadanie wykonane. так званых Odmeldowuj się. кропках, якія шэрым пазначаныя на мапе, ось як зараз, так? І дастаткова гэта ў нейкай там ступені выведаць толькі. Умерскі алімпійскі цэнтр. Вау, тут такое даже маецца. Не ведаю, што ў Латвіі нешта такое. Але ж там не было ніколі алімпійскіх гульняў. Гэта падрыхтовачны цэнтр, так? Напішыце, калі ласка, калі ведаеце. Слухайце, зноў жа забыўся пра чат. Трэба нешта зрабіць. Я гэта абавязкова зраблю, прабачце. Займуся гэтым пасля гэтага стрыма. Бо не бачу чат, гэта дрэнна, гэта кепска. Добра, нешта нецікавае, нейкая заброшка. Так. Не та кнопка. Так, мы открываем мапу и можно на... Что там, гостиница? Заправка тут и... Заправка и гараж. Так, отсюда надо выехать будет. Так, пропускаешь, добре, дякую велике. Налево и потом одразу направо. Щоб виспатися. Ну, що стоїть? Ось. Ну, спадзяюся, вы разумееце, чаму я гэтым цікаўлюся. Гэта... Блядь, ну круці ты гэтае стэрно, ну што за... Ваўно нейкае. Таму мяне гэта цікавіць, потому што ўсё адно гэты ачыўмент трэба неяк атрымліваць, так, але ж хацелася б ведаць, якіх гэта высілкаў патрабуе, бо, як я казаў ужо, я купіў DLC, та, і калі трэба ўсё будзе адкрываць, то я зрабіў вялікую памылку. Слухайце, рэальна, так, вось мы маем слово Лондон. Далеко ехать. Феликстоу.
Так. А отсюль, я так розумію, нічого не буде. 96. Питер, Нарва, Виборг, Пскова. Це є нечто у нас в Пскові. Псков. Нічого нема в Пскові. Добре, а коли ми кажемо про Британію, у Саутгемптон є. Хутко треба їхати. Это не то, на что я различивал. 90 тысяч. Теперь кажется, что не подобается мне это. Так, а тут куда? Венспилс, Палдиски. Так, у Эстонии у нас уже все открыто, тому у нас цікавить только Финляндия, трошки Россия. Что это за город у нас тут? Резикне. О, Литвы, Поневижес, давай, Ажикей, Клайпеда. Венспилс, Сталин. Все не то, да, выпил стулки, Венспилс. Венспилс. Нет. Лузія. Нема що нам робити. Довго впився, ми так само були. Турку були. Ултена були. Айсберг так само були, это я пам'ятаю докладно. Новер були, Катовиці безумовно були, Дебрецен. О, Угорщина. Можна поїхати в Угорщину. Ну давайте спробуем. Може ми там знайдемо той самий заказ на 130 тисяч євро. Okej, ruszajmy. Skręć w lewo. Так, це 6 кілометрів до цілі. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Знову я не уписуюся, ну круті, ну. Na rondzie Що ён так zjedź зробить гэта? Марудна. То ж стаіць нармальовая хуткасць. Чаму? Кого тебе бракуе? Што ты так крутиш гэты руль? zjedź z rogu. Ну круці, блядь! Паскуды ебаная. Такое пачуццё, што трэба нейкую наладу выправіць. Trzymaj się lewej Я нормально крутил гэтую сторону, но то в залежности от хуткасці ён все маруднее гэта робіць. Trzymaj się lewej strony. Так, зараз налево. Jedź prosto, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. О, я по гэтай дарозе вчора ехаў. Бачыце там направо? Я не памыляюсь, менавіта там гэтая грунтовая дорога. Такая доўгая-доўгая.
Przygotuj się odbiwają. do skrętu w lewo. Znowu w lewo. Skręć w lewo. Поворачивай, крути в эту сторону. Dobra, Jesteśmy na miejscu, cali i zdrowi. my na miejscu. Берем заказ на Угорщину. Wybrano. Шкода, що не було за 130 тисяч. Це так нам вельми допомогло. Але може в Угорщині буде нечто таке, наприклад, у Шотландії. М? Every time I think of you and it takes me to a special place in my mind where we can be together. Do dzieła. And I still hope that Добре, you'll be приєдналися, поїхали. forever. Пише 21 годину. Але поки у нас мета сьогоднішнього стрімаю трошки інша, не тут по... Выскочило з голови слово. Не тільки кап побивати у Угорщині, але кап зробити і отримати два досягнення. Два досягнення, які я так мислю, що це 525 тисяч. Давайте ми зараз купимо гараж. Повинно нам вистачить гэтых грошей. Гараж, так. Фінляндія, рад. Утор, а мені. Так, наймаємо персонал. Что, на Антале? А? Дивно. Так, і наступний хлопець. Добре. Так, і зараз треба... Ой. Зараз треба купити тягники. Тягачі, пробачте, тягачі. Спочатку, що тут у нас є? У нас тут є скання недавно. Так. Скания есть, другая скания есть, добро. Так. И Мерседес 38 тысяч, всего и 118. Ну, благо, хай буде. Так. Все. У нас засталося 20 тисяч, причепа вже не набудем. Ну, зараз привезем груз в Угорщину і у таким разі за гэтыя гроші і што там яшчэ дабудуцца у нас, то мы за іх купім прычэпы. А пакуль будем ляцець, ось яна грунтовая дорога. Знов по руках б'є геймпад. Przygotuj się do skrętu w lewo.
Слухайте, але ж я дурень, я ж могу чат, Skręć w lewo. я ж могу чат включить на своем стриме. Одну хвилину. Одну хвилину. Так, все, можем продолжать. Так, что там справа? Едем, хтось? Едем. Злева нікого нема. Так, крутим сторону, крутим. Ну ты таки сухо стипло, что я не ведаю. Ці ты не есить, ты что? Добре. Так, зараз 1200 кілометрів. Ми не здолеем гэта переехать як мага хутчэй без нашлегу, але ж мы можем трохи часу скараціць, напрыклад, на 2-3 гадзіны, калі будзем ляцець што дурнее. Трасах. Зараз ноч. Зараз хіба што 12 гадзіна ночы. Таму, як заўсёды, тапку ў падлогу і пагналі. Спадзяюся, што насустрач ніхто не будзе несціся, як я. Хе-хе. Такі, ведаеце, неспадзянка атрымаецца. Ну и что это такое? Сустрэчнай паласе нешта здарылася. Праязджаем міма. Жыццё нубасаў нас не цікавіць. Trzymaj się lewej strony. Тут обмежование 80. Тяжко трошки ехать, бо сонце світить. Я кепска бачу дорогу. Глядзячи на тое, што включенное святло на гэтым нацягачы. Так, на развязцы трэба ўправа брацца. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Trzymaj się lewej strony. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda.
Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Трошки тяжко, так ведаеце, уночы ляцець. Zjedź z ronda. Там знову якісь повороти медленные. Это ГЭС. Рижская ГЭС. Я не помиляюсь, тут камера стоит. O, znowu kольцо. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Zjedź z ronda. Trzymaj się prawej strony. Jedź prosto. Неплохая подборка музыки. Ведаеце? Я б сказаў, нават неяк падыходзіць да гэтай гульні. Трошки парушаем правила, ну зусім трошки. Ну што рабіць? Трэба. Трэба ляцець як мага хутчэй, бо все ж таки я спадзяюся, у нас атрымаецца яшчэ выканаць гэтыя два дасягненні, і мы атрымаем за адзін стрым две пазначкі. Ехка сонится. Как это сонится ледь-ледь? Пусты. Что ты робишь? Чому ты пусты? Годи. Бай. Трошки збавить треба. Jedź prosto. Ага, куди ж ще тут лететь на кохоткості? Тільки просто. Jedź prosto. Слухайте, а добре, що тут пакуль што не ўвялі ні людзей, бо зараз на раворах тут бы ж снавалі між вёскамі, ведаеце, такія самагубцы. Ласей няма. Вельмі добра. Конечно, не так весело, як без ласей, але ж Na все ж rondzie таки добра, zjedź што pierwszym zjazdem. іх тут яшчэ няма. Zjedź z ronda. Я недзе там чуў, што ўсё ж такі людзей дададуць, якія будуць хадзіць там праз пешаходныя пераходы ў гарадах. Ось, ну, як в нейкіх населеных пунктах. Па баках дарогі будуць хадзіць.
паглядзім. Цікава, канешне, будзе выглядаць, але ж я спадзяюся, што гэта ніяк не будзе перашкаджаць, бо часам, хуткім часам, так будзем мовіць, што гэта будзе больш перашкаджаць, ніж неяк весяліць і агулам радаваць вока. Ой, 103 кілометри, при обмежуванні 70. Трошки. Пані Віжес, проїжджаємо по правим бокам. Колись у пані Віжес приїдемо, бо нельзя так заставлять. Это кто? Это кто? Менты? Да ну нахер. Бля, ну як так? Я спішаюся, коли що. Бля. Каб не атрымаць штрафу, трэба будзе за ними ехаць. Як слімаку повністю. Такое собі, конечно. Чому менты? Що тут робіться вночі? Едьте до хаты. Нема чаго шляцца па гэтых шляхах. Едь просто. Тут цягачы лётаюць, а вы тут снуёце. Чуеш, не? Шуруй до хаты. Давай, скіровуй управа. Улева, у кафешку. З'ясі там каву і пончик. Ну? Не. Менты паўсюль аднолькавыя, што віртуальныя, што рэальныя. Гаўно з гаўна. О, глядзі. А, не. Ён туды, куды я. Я ж кажу вам. Trzymaj się prawej strony, a Але następnie там, можливо, будзе абмежаванне менше. Ён паехаў прама. Вельмі добра. Дзякуй. Беру свае слова назад. Гэта аказаўся выключэннем з правіла. Гэта аказаўся добрым ментом. Зноў тапку ў падлогу, пагналі. Не. Я разумею, што тут 50 абмежавань, але 2500. Забыўся, што тут камера вісіць. Але яна адна. Таму ляцім далей. Дарога прамая. Машын немного. Калі не памыляюся, тут ніякіх кольцаў ці штосьці падобнага няма. Ось там будзе скрут улева. Мы просто отпускаем гашетку и потроху тягнемся налево. О, гляньте, уже разница. skręć w lewo. 3:40. Ой. Блыто влево, справа. Штосьці з головой моей стало. Бай, погнали. Хутенько. Хвилинку. Так не атрымаецца. Я не бачу цього. Глядзіць, хто мяне не глядзіць. Ніякіх лічбаў не відаць. Калі што, пішыце ў чат.
Хаця б прывітанне, вітаю ці штосьці там. Каб зразумець. Што нехта жывы тут ёсць, акрамя мяне. Jedź prosto. Так, ляцім. 940 кілометрів засталося, але ж я вже наполову стомлений. Такого я собі. Як і казав, звісно, не вистачить мені тривалості, каб перемагши увесь гэты шлях. Колькі было? 1200 кілометрів, це скільки? Але ж все ж таки, що-небудь да зекономім. Може, які години 2. А у реальному часі гэта хвилин так 20 буде. Добре, добре. Дає налево. 920. Об тебе первым помрал. Что там было? Это камера была, это что? Подобное на камеру. Разорви твою сраку. Летим, летим, летим хутенько. Спешаемся, спешаемся. Бо не так много часу я маю. Треба атрымаць гэтыя 130 000 евро. Слушайте, а мне только что посетила одна думка. Ну, слушайте, неблагая. А что, коли тут немагчыма просто взять телепорт на завод, куда треба взять заказ, а только у GPS его унести? А коли не помиляюсь, то коли ты купляешь гараж, у тебя есть магчымасць телепортоваться в его. То бок, что я маю на увазе, коли у мяне будзе, нават не будзе у Угоршыні зараз задачи на 130 000 плюс, так, я попросту открываю глобальную мапу, находжу гэтае заданне, купляю у тым горадзе, дзе ён ёсць гараж, телепортуюсь туды і бяру задачу. І таким чынам мы хутенька гэта зробім. Толькі вось тэлепартацыя праходзіць ці выключна за кошты грашэй, бо, напэўна, я павінен заплаціць там штосьці каля 1500-2000 евро. Так, ці гэта ўсё ж такі аднімае яшчэ час нейкі, гульнявы час, конечно. Мова не ідзе пра рэальны час, толькі пра гульнявы, бо калі вы не ведалі ці не заўважылі, кожная задача яна мае нейкі пэўны тэрмін дзеяння, то бок там ад пары хвілінаў до сутак, да, як гэта, доба, так, да добы. Вось. І калі гэты тэлепорт вымагае ад мяне толькі грашэй, ну, то гэта будзе, по-моему, гэта будзе лайфхак нейкі для гэтай геймхак. Каб атрымаць гэта ачівмент. Карацей кажучы, паглядзім. Зараз даедзем да Угоршыны, аддадзім замову. Так, па дарозе яшчэ паспаць трэба будзе. І... Ну и что тормозишь? Треба ехать. Нема часу стоять. Вот. И паспрабуем выканаць усё ж таки. Рызыкоўна, бо часу не хапае мне.
Зараз. Так, трошки. Захутенько. Часу не хапає, мені реально не хапає, бо мені зараз осталось тільки 1,5 години максимально. Виглядає не зовсім. Але коли що, то завтра скончимо. Завтра скончимо, і ми отримаємо все ж таки гэта 2 досягнення на стрімі. Альфа Ромео? А де ми їдемо? Де ми зараз їдемо? На якій державі? Ці гэта не Польща. Мне чомусь падаецца, што гэта Польща. І тут ёсць Альфа Ромео? Дзіўна. Не заўважаў. Шчыра кажу, не заўважаў. Ранейшым. Jedź prosto. Трошки запалываемся. Тут складана нейка звязка па скрутаў. Чомусь гэтая песенка нагадвае гульню, у якую мои дзеці гуляюць. Там трэба было па стрэлках націскаць. Нейкія чэбзікі там прыгалі і спявалі. Менавіта такімі галасамі. Пя-пя-пя-пя. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Курва, чуть ледзьве не ўпісаўся. Чекай. Ой, ризикую. Ризикую. І є, трапив. Дякую таки. Невеликий трафик. Пошанцевало. Так, ну скоро уже и стомленность будет червоная. А мы тут летим. Тише. Знову шамаль не уписався. Так, треба недзе знайсці. Дзе ж пераспаць? Пераспаць. Так, Белосток проезжаем, потом у Люблін. Так, з Белостоку у Люблін. Ну, ведаеш, такое собі, слухай. І там жо... Ага, ось тут тільки на скрижуванні буде заправопалівна станція. Так, треба можна буде з'їхати. І у Любліні. У Любліні, коли не помиляюся, у мене є гараж. Коли не помиляюся, агулом по Польщі у мене є гараж. І за Любліном ще є заправка, добре. Короче кажучи, як тільки становиться стомленість червоною, одразу на ближайший треба становитися на шлях. Не глядячи ні на що. Так, ну тут стане трошки легче. Так, був Белосток уже на горизонті.
Вельмі крутыя, тут так не атрымаецца у мяне ляцець. Так, нам трэба налево будзе. Ну, значыцца налево. Trzymaj się lewej strony, a następnie czerwony skręć kościół. w lewo. Касцёл Святого Роха. Ну, прыемна так паглядзець, слухайце, на Беласток. Прыемны горад. Вельмі мне ён падабаецца. Слухайце, жыў бы і жыў бы тут. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Як скажаш, Ганна. Калі трэба ўправа, то будем скіроўвацца ўправа. Skręć w prawo. Дзякуй за прапанову, абавязкова. А вы таксама размаўляеце з GPS-навігатарам, калі у вас такая магчымасць? Калі не цяжка, адпаведзіце ў каментарах. А, і не забудзьцеся дадаць. Усё ж такі, калі вы ведаеце пра Евротрак сімулятар, што ж там па гэтых шэрых і правільна скіроўваецца з майго шляху. Не трэба табе ехаць перада мною. Дадайце, калі ласка, каментар, што ж там усё ж такі з гэтым Pathfinder'ом. І што трэба зрабіць, ці вымагае гульня, каб атрымаць гэтае дасягненне на 100% мапы, на адкрыццё 100% мапы. Ці трэба адкрываць усе заводы, маленькія вулачкі, завулачкі і гэтак далей. Бо гэта мяне турбуе, бо калі гэта так, то прыйдзецца вкладаць гэта на самы канец. Вот. Зрабіць усё і толькі потым брацца за Pathfinder, потому што, ну, гэта будзе капец, як марудна, прыйдзецца хіба што 90% рабіць за стрымамі, блядь, па большасці, кажучы, час. Такі гэта гублянне часу, ніж нармалёвае выкананне дасягненняў. Едь, я еду. Добре, що затримався, малайчина. Возьмеш потім пирожок з полочці. Так, амаль што цалкам сіняя стомленасць. Штосьці мне падаецца, што мы далёка не дацягнем, але вось на заправцы, на паліўнай, мы як заправімся, так і ночлег возьмем. Так, помоем. Бо не трэба ў такія скруты заходзіць на поўнай хуткасці. А гэта што за мястэчка? А дзе знак? Йоу, хлопцы, што за мястэчка, дзе знак? Беластока у Люблін. Што мы тут можем праязджаць? Ну, тут тупо мястэчка і ўсё. Ніякіх пазначак. Ну, туды ў Люблін. Ну, зразумела, што туды ў Люблін. Іншай дарогі агулам няма. А што за мястэчка? Ну, такое себе. Нейкая вёска. Прабачце, калі вы жывеце ў такім мястэчку і не называеце яго вёскай. Так, там где 70, мы едем 90. Бо что? Бо мы спешаемся. Прикладно так. Привитание. Бип-бип. Сміття некое на обочине. Паветраны шар. Ці ён памаранчевы, ці ён чырвоны. Які ён? Мост. Знаёмы мост.
Він вуглі полосатий. Мост знайомий, слухайте, такий самий, як на Варшаву. Ну, подобне. Ні, не на Варшаву, слухайте, во Вроцлаві такі є. А акурат такі самі. О, нашли попереду. И у нас еще все синее. Ну, проезжаем в таким разе. Хотя я был на такій долині, що не бачно було його. Ось. Ага. Тобто треба повеличувати мапу, коли ми шукаємо, де переночувати. Так, трохи морозимося. Коли не помиляюсь, персонаж гульнявий вже позіхати почав. А ось тое место, про яке я казав. Угу. Что, спынимся? Хотя 9 годин, 58 хвилин еще ехать. Не, конечно, 600 километров, слушайте, а что тут ехать? Нет. Мы давайте переношуем тот. Так, отпочнем трошки. Попьем кавы. Заправимся обов'язково. У меня уже менее за полову бака. Поспим, як нормальные человеки, так? И в это 600 километров пролетим. Я позяхаю тут. До Любліна ми дотягнули, але ж до Любліна дотягнувши, там тільки ж база, і там не заправиться було б як. Так. Ой, приємно бачити ціну 1,39, вже це не той, як у Норвегії за 2 євро. Добре. Так, повним. Повнютки. Так. Дивимося. Так, дивимося. Так. Оп, готов. Добре, спім. О 8 годин раніці, добре, зараз... Ай, ну ні, ну... Ой-ой-ой, ну включи мапу вже. Курва, дождь. А гэта што азначае? Гэта азначае, што через 2 мы куды-небудзь полетим зараз, бо Skręć w lewo. я вже одного разу так летів. Лоб у лоб пролетів. Przygotuj się do skrętu w prawo. На жаль. Skręć w prawo. Що зробиш? Не зауважу, що ти вказував поворот некий. Добре, їдемо Люблін, а за тим в Угорщину. Зосталось 96 кілометрів до Любліна. $200 тисяч ёсць. Ну, калі трымаецца, то гараж купіць можна. Без персонала, але ўсё ж таки можна. Галоўнае, як мага хутчэй даехаць. Каму, дзе? Ой, нават не заўважыў. Someone's waiting to be told. Acting compasses the lane. Знову же ж. Watch the scenes Ай, блядь, менты ззаду, ну.
Ты паглядзі на гэтае гаўно. Jedź prosto. Я ж кажу, менты паўсюль адны самыя. Адныя такія ж. Што ў жыцці, што ў віртуальным жыцці. Ну, едзе ззаді курва і... хуткасць мою змірае. Паскуда. Я ж кажу, каб вас чэрці дралі, підары. Твою мать, 1500 з'еў. Чырвоначны переезд. Skręć w prawo. На полной хуткости. Так, приехали. Для шаши. Skręć w prawo. Слухайте, а небо-то ясно, а скуль дождь падает? А? Глянь, нават тени у дрэваў ёсць. Адкуль дождь? А, гульня, што ты тут муціш, круціш? Адчапіўся ад мяне гэты мент, ці не? Аж там белая едзе пазади. Але между нами есть нейкі чорны машина. Стоять. Ага. Вось, бачыце, як выносіць? На мокрай дарозе. Не то як 50, тут нават і 40, хіба што за много. Он толькі сказаў пра цені і дождж усіліўся, гляньте. Нормалёвый бит. Неяк дзіўна, у праз пярэднюю шыбу нормально так ясно все відаць, і нават тені ёсць, а у зеркале, правым зеркале, то так выглядае як бы на адэкватную погоду, надвор'е, якое тут дэманструецца нам з дажджом і гэтак далей, слухайце, ні тені, ні сонца, нічога такого няма. А, ты паскуда едзеш. Аддай мои 1500. Холера побрала якая. Скуда. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Полно. Przygotuj się do skrętu w lewo.
А я прямо хочу. Навошта мне ўлева? Там зноў Obliczamy будзе nowej два trasy. гэтых скрыжаванні, на якіх не трэба будзе павярнуць. Господи, што я Przygotuj się do skrętu w Skrócić. lewo. в галаве? Павярнуць. Skręć w lewo. А, гэта все твоё уздзеянне, Ганна. Скрэнч. Не скрэнч, павярнуць. Па-нармальнаму, па-чалавечаму, павярнуць. Вось так вось, стырном трошкі. Круціш, і машына паварочвае. Бачиш? А ты мне кажаш, скрэнч. Збіваеш толькі. И червоная меняется на зеленый. На 3, 2, раз. Хуй там. Оп. Вот это я подгадал. Ось поглядите, вон там кавалак шэрай дороги застаўся злева. Яго трэба будзе праехаць, каб атрымаць дасягненне Pathfinder, ці не? Як вы лічыце? Што вы можете посоветовать до этого? Горшчына, мы едем. Тут павінна быць прамая дорога до вас. Так, не ляцім. Дождь падае. На дворе кепская, там машина не будет трымацца за дорогу. Семь годин. 460 километров. Так, тише. Idź prosto. Мы на Краков едем? Мы поедем праз Краков, ну вот что. Там нема і другой іншої дороги, тільки праз Краков. Поспешаться хотелось. Аккуратно. Так, штось я гляжу, у нас гэтая дорога займае много часу. Мать часу прыватцы. И штось мне подсказывает, что когда мы доедем, мне не застанется часу уже атрымаць гэтыя адзнакі, дзве, якія я тут сабе напамінаваў. Таму перенесем гэтую актыўнасць ужо на заўтра. Часу ўсё менш, а яшчэ нам ехаць 6 гадзін. І няхай гэта гульнявы час, але ўсё ж такі ў рэальным жыцці гэта трохі. Зноў менты праехалі міма. Вось калі яны насустрач, яны што, не штрафуюць? Яны толькі калі ззаду прастройваюцца? Тылавыя абаронцы. Стопудово, педики. Я ж кажу. Калі насустрач едзе твар, то ён не ўключае свае мігалкі і не штрафуе зноўку на 800 евро. Толькі калі ззаді прыстроіцца такі хоп-хоп-хоп-хоп, а я табе злавіў, ха-ха. Стопудово. Эй, распрацоўшчыкі, што гэта такое? Вы бачылі?
О, зноўку. 96, а ён праехаў міма. Што гэта было зараз? А калі б ззаду ехаў, я бы ўжо атрымаў печы. Прысунуў бы па самую не балуй. Трэба разабрацца. Трэба разабрацца, чуеце, распрацоўшчыкі, з гэтым трэба нешта рабіць. Ці яны каб у твар, гледзячы табе гэта рабілі? Ці яны перасталі пазіраць толькі мой зад і штрафаваць яго? Waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me Так, камера. Камеры похеру. Камеры паўсюль ловяць і выпісваюць штрафы. Так, что тут у нас? Светлофор. А вот что он тут. Кошица и Краков. Ага, добро. Добре, что не заезжаем у Кракова, просто проезжаем далее. Так, а там треба буде поворачивать вправо. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Кошице. Мне знайомий живе там. Кошице. Skręć Каже, w що не prawo. благий город. Малий, але не благий. I was fine when you pulled me down. You said the stars would answer. You said our prayers were written down. I was fine when you pulled me. We were forced to be human, and then the world came after, and I had never questioned you. And they said it was wrong. Подобается мне такая музыка. Ой, 5 годин просто 30 километров. Хіба что мы будем по серпантинах кататься. Подается мне так. Слушайте, уже час. Час скончивать. А мы все еще везем в этот заказ. Ой, слушайте. Так нормалёва дорога з'їдає часу. Добрий ритм у музиці. Подобається мені такі. Так. По-моєму, трошки не спішаємося, бо улетім зараз у отбойника.
Хотя, коли б тут тягнуться в 70, я б тут, наверное, подох бы. Вот не от стомленности, ой-ой-ой. Не от стомленности, а просто от нуды. Хоть и ехать, тут 70. Не разумею, тут нормальная дорога, прямая. Ніяких тобі скрутов, крутих як роги. Нічого такого нема. Того все вельми так цивільно, ну-ка. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Педалю подлогу. Натискаем, погнали. Лозер. Бывай. Так, аккуратно. Самолет. Бачили с правой стороны? С правого боку пролетел самолет. Не пролетел, стоял на пьедестале. Але я не помиляюся, але был. Напевно был. Мне не показалось. Так. Добре, вписалися, далей. Путенька. Треба не путенька проехать 200 километров, что тут ехать. У меня уже часу не засталось. А хочется доехать. Хочется. Так. Знову ви опльовані. Нетрадиційні чоловіки. Przygotujcie do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Оп-оп-оп-оп-оп. А! Что ты делаешь? Что ты робишь, паскуда? Навошта ты гэта зрабіў, а? Бачили? Бачили гэтага придурка з левой стороны? Как тебя черти драли? Волнюк. Так. 200 километров. 200 километров засталося. Всього 200 километров. Это 20 хвилин. Чи поля того. Звичайно. І що? Я не вельми напружую, що гэта піша гульневого часу 3 години. Вот там много. Так, трошки збавить темп. То зараз улетим знову. Як говно. Добре. Кошице проезжаем мимо. Вот так, больше 180 километров, а Кошице тут уже обок. Дякую велике, що мені вітає Кошице. Я так само вітаю Кошице. Розвернув до свого сябра, але ж треба лететь. Так, прямо направо буде. Ой-ой-ой-ой-ой. И что я... Да как тебе?
Jeszcze jak kamera wisiała. Skręć w prawo. I can feel it somewhere inside, haunting like a drug I keep on wanting. There's a love that fits so Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Зеленых это добре, это значит, что мне не треба будет стоять. Чекать, потом снова разгоняться. Добре, добре. feeling like someone's with me. It's strange. Trzymaj się lewej strony, a następnie Znowu skręć to w for. lewo. Dobra, dawaj. Две легковушки. Вау! Там 3, 4. 4 ciężarówki. Только не стой, прошу тебя. Ты в жопу. Проезд на червоне. Я по-перше був на скрижаванні. Чому з мене знімаються таке гроші? Паскуди їбучі. Time is unfair, 'cause I know you're out there somewhere, patient, waiting unaware. Подозрена некая промая дорога. Grip might slip too soon, but I'm running, chasing speed and gunning. I'll be right there all of a sudden. I feel your heart Некое местечко воткнуть. to you. Повесить обмежування. Слухайте, гэта першы раз хіба ж такое, які я наведваю Угоршчыну. Гулам. Я ва Угоршчыне ніколі не быў, гэта гульні. Тушэй. Хтосьці я тут паблытаў зноў. Нормально не вылетел. Ой. Ездить ночью такое себе, конечно. О, тут малює обмежування 90. Ну-ну. Спробовали кинуть тут на моем месте 90 лететь. Так, нічого не бачу. Треба ризикувати, треба їхати. Down to the ground. You're dragging me. It's constantly. No, I won't make a shot. I love Jedź prosto. sets me Тем далее, я мать что по мапе еду. Не то, как перед собой глядеть, а менавіта по мапе гляжу, які поворот треба буде скіровуватися, каб адрегувати учасно. Что, мы хіба что переехали на Шашунейку? Ну-ка. Ну, тут некие повороты такие довольно резкие. Так, 104 километра заставилось. Ну давай, еще кропельку. Что, уже часу минуло так довольно много. Так, у меня будет съезд. Съезд раз в несколько
километров. Dobra, опускаем газ. Потиху спускаемся. Trzymaj się lewej strony, a następnie Tak. jedź dalej prosto. О, тут, Jedź prosto. тут... А, я понял. Зрозумел. Что это за дорога такая, развязка? Давай, трошки худшей. Чого плетешься? Так. Добре, викрутили. Викрутили знову подлогу. Далі подлогу і наганяємо. Давай, давай, давай. Уже амаль цілком синя. 70 км зосталося нам. В добрих умовах 70 км это ну хвилина часу реального. Тут на 102. Ще худшей. Давай 122. 120. Хай буде 120. Ну, нормальную камеру повесили, ну. Ну вот что и нам тут. Так. Тут некое скрыжование тяжкое. Trzymaj się lewej strony, a następnie jedź dalej prosto. Добре. Так и роблю. Jedź prosto. Что это? Зеленое что? Поле? Ну, зеленое поле. Нет, здесь Россия. Вы ж под санкциями. Алло. Что ты тут робишь? А, ну это Угорщина. Орбан вам дозволяє. О, ось тут треба вже скеруватися направо. Повернуть. Trzymaj się Бо prawej ми вже strony, a радушком. następnie zjedź w prawo. Буде недалеко. Zjedź w prawo. Опа, тут з'їзд такі волняний. Я ще без сонця не бачу чого. Добре. Отрималося. Виїхали. 19 кілометрів зосталося. Камера. А кольки тут буде обмежування? 50? Дегресен. 80 поточно. А не, 50. Да. Треба спокійно доїхати. Хотя навіть спина заболела, а? Я не дальнобой, але... Не, як так собі я відчуваю, як дальнобой. Z prawej strony, a następnie skręć w prawo. Вас вітає Дебрецен. Я так само вітаю Дебрецен. Skręć w prawo. Добра назва для доброго города Дебрецен. У нас там питальники є на мапі, я бачу. Це вельми добре. Але спочатку ми відвеземо наш груз. Skręć w lewo. Вже друга година ночі, слухайте. Ну, я маль до добу їздив сюди. Przygotuj się Oto do wróć. skrętu w prawo. Skręć w prawo. Маль добу.
гэта дык нумар. І тут трэба налево. Jesteś u celu. Так. Пытальник 1. Ці некалькі. 40. Ну добре, колесо. Це навошта? Не хочу. Выники. Продолжить за стерно. Где тут? Господи, куда она меня выставила тут? О, вот сюда. Так, едем на пытальник. Шукаем место для спання. Так, пытальник. Спочатку проверяем Ён 1. Так, Ён 1, это добро. И там одразу есть и гаражи, и готели, и ремонтная майстерня. Тому одразу едем туди. Ну і знову він крутить мне как стерно, что я амаль не вылетел на сустречную полову. Так. Тут. Ага. Это была дорога на другим поверсе. Выше из меня, за мою. Добре, тут налево. Справа нікого. Ён скручує налево. Так, тут нам направо. І до майстерні. Так, приїхали. Добре, владковуємося на шлях. Ёсть. Так, приехали. Ну что, дороженькі, як заўсёды, калі што, пішыце ў каментарах, калі ласка, бо мне трэба ўжо бегчы, справімся з гэтымі двумя дасягненнямі трошки пазней, паспрабуем зрабіць геймхакі, аб якім я казаў у пачатку, што мы купім гараж у тым самым мястэчку, дзе будзе заказ вельмі дарагі, на 130 000 болей, і я так разлічваю на тое, што мы ў гэты дзень атрымаем і ачыўку за один заказ, так, як то ось тут опісана, так, што мы атрымаем Swimming in Success, бо ў гэты час самы мой прыбытак сягае 350-380 000 евро штодзень, і дадаем да гэтага 130 000, якія мы атрымаем вось па гэтай ачыўцы, і ўсё гэта адаб'ецца такім чынам, што мы атрымаем адразу дзве ачыўкі ці дасягненні, як вам заўгодна, за один стрым. Зноў жа дзякую, пабачымся заўтра, я так планую. Калі спадабалася, палец уверх, калі не, пішыце што не ў каментарах, палец уніз, як вам заўгодна. Падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Разам мы пераможам. Вялікі вам дзякуй за прагляд. Сустрэнемся пазней.